Matura-ini matiganite guku bururi-ini ino niyo mihango iria rũgamĩrĩria matura maratinda gutigĩrĩra ciuthi cia kamarĩ ciathira. Kuingi gwa kuria ciuthi iciri gukirikana no kuo njohi oro hamwe na bangi irenderio undu uria ni mugaru na watho. And we are not going to allow our youths to be spoiled just because some people want to make money, want to make business. Andu ethi ario marongoreirio biacara-ini ino aingi makihana ta matete mwerekera makiria riria matari na mbeca cia gutha. Atuma cukari cumbi akamba kugeria kamacini kale, isn't it? Ikathi korera. Onge atuma secondary school fees akathi kugeria ringi mbati. Fees yegeka ate korera. Kana iguthukia ciana citu andu aitu. Muratuthukiria athuri na anake itu ni kiandu aya. Watu wa bodaboda ni mtu anapata 50 haraka sana. Kwa hivyo kama anapata 50 haraka sana na anaenda kwa hii vitu, unakuta ameanza kuharibu maisha yake. Thirikari ya kaunti ya Nyandarua ikihinyĩrĩrio kwaga kuheana marũa kuri ahũri biacara ĩno nĩguo mĩhang'o ya gucihukia ikinyanĩre. Nasikia wanaenda kwa county government wanapewa hiyo business permit, lakini hawana license ile ya kufanya nini? Betting control ya kungambo. Hiyo hawana. Na wajue kwamba kwa sababu hawana hiyo, tutaendelea na hii kazi yetu kwa sababu hawana license. No commissioner county Mashifo hamwe na anini ao ni mahetwo mukana wa gutacukirio makinya ma kiwatho mangigeria kwaga kuruta wira uria matheirwo na njira nginyaniru. DCCs chiefs wako kwa ofisi. Nilisema mzuri sitataka kuona mtu kwa hizo ofisi mpaka hii mambo ikwishe. Sasa nikipata mtu atatuambia anafanya nini na kazi iko huko nje. Ritana kuri andu ethi ni gutiganiria maundu makuruhanitio na ciuthi ici ni tondu matire noguni. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.